Shukor nakaslem jong unongsan hima. Stangka interrogation taksi hi. Akaba nila yo hi katukatnya ya kajing sisa. Ban kini ki sanmut bengila les stang kajing token kila palat akaba kidon keti dia kini kakam kaba la penyap yu raja Raghuvanshi sampai Hawai Sadam kila taru ba ya kani kila sela nadu na Madhya Pradesh na Indore kadwai ski shwabanya tho kani kadi ka but jong u Raj Kushwaha bodai u samla jong ka sonam ban ulapha yala ki perlok jong Vicky Vikas Chauhan alias Vicky Anand Kurmi Akash Rajput di ikini ki perlok ulapha na do khandai trek kila poi Guwahati bat kila sa hoi hotel bat kila pet ya kanu kajaka bikin la ban penyiap yu raja Indrai ya kata kam kelong klem utlong namba bun kibrio ni akan jengai kadang dan kita kejaka kam jengai di hadirin kata apa katip no ka sunam bakata kam utlong Guwahati kalau ong yu kurim yang ini no stesen Shillong macam sora kini ru kilawan boat lang ban kila ya poi Shillong dia poi kila poi Shillong shwa kila ya shim de kibai atli kibai kila ya semua kita atli kibai kini syukurim ru kila poi Shillong dia tak baik akami coba arpo artrek kini langut ru kisah aku ka homestay hang te hanong dia bat keladan kejing temu ha katu kami joka arpo artrek pan beniap yu raja Andrei keladan kejing ha kaba kim dan jaka bandet ekamet dia kala pulam na hangta bat kila ya persyang no hakmat jongka hapdeng jongka molakyat bat ka wisodom katba udang lek penje u raja Indrai hakata kapor ru kiklami alat pikaba khadu kadi Hawai Sodom ini laingut dilayorung shaw Hawai Sodom Falls u raja pada u balai itu yaki sathie balai long perlok sathie lengba ka sunam kini kilatip kini laingut kilatip dupa kaplan jungki bat kasunam kalau ong yu raja begini lech sor Shillong sora Chadoki por biki kendu ikini gilaingot hakata kastap kini ru ki ong ba ngir gin Chadoki te hangta kata kania kata kajinglong perlok la khamjan shu begini lang Chadoki ti kiyo lang ti Hawai Sodom kini laingot kirung no sapo kapatndat kadba uraja wa sunam kidan sadien di kumta uraja ulet senek sulum banjir iki di hadu kat tat hadu benda lap iki hau Hawai Sodom pakungdat angta Hawai Sodom pakungdat le yang kai angta bat kita bro lain wet gila mat uraja wei hadin wei kasunam kadang kita hadirin kata kini lain ki lara ikamet bala penting yu nakatuka barikit kan itu syati syariat di hangta ka ki ksiar jongka kala aino yaki makin rak syathe berkepisah dia unjuk kalanya hi maka kawai ke skuti but hadu EV point ha EV point pada EV viewpoint hai EV viewpoint ya ka raincoat ka beat raincoat ka bayong kabaw phang u akash
ula kawang no hang tu hajaka hi kamchangai na surok na thai kumba sanch komitare na to padia kata milasis panang ta kali chong no bo akash hakawi kasuti but u anan kunmi u yai lambat ki but u di anan kunmi u bo ya kata kaskuti ha sorarim nang ta kala phong no da hoi ka burkha blai uwe ne gitu but hakmat jongka lat mo plang kala kem no da hoi taksi shillong bana shillong kala kem no da hoi ka turis sha lokra SBT bana lokra SBT kala shong ka bus hadu Siliguri na Siliguri kala shong ka hoi ka bus pada ki hoi ka bus hadu Patna na Patna shadu ara then sha Lucknow na Lucknow ka kem koi ka bus pada shadu Indore ha Indore koi haka arpun ritrik brame but hadin bakla mi haki kotbor ya haki social media haki news ba way ne ki guide nang thena nongriat ula UI kita ki laingot but hari kita pelami tak ki laingot pelami keleng-keleng kubur kila dengan jing septiang but kalami no nang ta takoi kali pula pempet uraj ban pet Siliguri but Siliguri pada kan pau berthai nang ta but kan ai kata kadau ba kala sabat boy but kala yo pet nang ta te hindai kaju kapor hi ka pratrik Meglai Police team atli kini kinhon ka Meglai Police poishat he hadin ula shakem akash ayo kubor raj bala shakem haite ki priyo bami tho baki phong civil dress de uraj ula shu ongno yaka akajing panic do wang ba shulet anu no jika ong ba pala sha abor but ong ba kadan kam ti arab tangam ta indre ka krempoi perkhat ba hakatu kasni hi kandon kani ka operation shate hakini ki atli ki jilla tangam ta Karena tadi saya syakam tu, ini baru terus. Hatrik. Lihat apa dia pakai di skuti mana, yang bersimpan yang silo. Tidak mungkin saya yang ini bersimpan. Kini ki semua nak tinggal. Baru aku ini lagi tidak saya. Lagi. Jasa kau jika bisa, kadai pakai di siapa yang belajar. Kadai kau apa tak boleh baca. Kadai apa yang jumpa RBG itu R kapra net. Minit ni. Jermiat, apa sih? Bang, kita orang ni bawa kamu ni kesenangan recreation, jika baru tu, ayo. Apa pada gini dia? Kening kejing reki kedai tang te Guwahati. Hindai has nabak kaklam utlong kakam ha Guwahati ki hap ka kasunam hapsna na kaplan shani. Kamu kita gini jika kepada sekitar jual, pasti. Ini kan itu ikhlas malam tadi di kan usnam absan senam Apundai senam bila supaya Google kino ki do spot saya benda kino हम लोग cloud ni. Kila sudah any criminal records gini ki. Ya. Aduh tu, boleh. Kamu nak communicate kesenangan ini di web ini. Ka communicate dengan Raj. Through the phone. Ka contact Raj contact ni. Mau berbual dengan blog itu, mau berbual call. Ya kita ni, dia kata ni dengan investigate. Dia kata it's part of investigation bila ada Raj kuno ka communication pattern kalau teman ngelap nang ipi bakal ka communication. Maka ka communicate Raj communicate kini lain. Kan upor Syupenyang tu syulena. Ya kadau sa mana berat ya kadau. Ha? Ya kadau tu ya kawat berat. Ya kawat na try kawat kumbang maki ngatai way ni gitu. Kasih. Kamu ini gitu. Nah. Itu jika berpenyak yang geram itu sebenarnya. Itu jika berpenyak. Yang kuih serak sebenarnya supaya. Ketua blood stain. Ketua blood stain ni kebara bid kendo ketua stain pula dan kendoring tu. Di sunam hi kelara itu kendo labre. Syariat ini. Lalu pakai penyelam jenis apa? Em dah ada bahan ni mentah kadang dia ka interrogation ke kasil bening kom.
let's say kani version ru galaban kelano je ya kani hadin dilap tikna wa la long ha na so thu kani kani ga ji sha hi but na kani ga fact hi kani ga ta in sare ka construction ti amata hi ngadang ni thu ipi ka version mata si ba kalong kum ta hi ki la plak ta ka ta koi la plak wa long ta Ada macam sebab kita polis tu ada yang polis perempuan transport ang kani ka case yung ki bale kin tukla ng ki case yung Rumah gobon untuk confuse ba. Let's say kita sana mesti em kani ka case yung kata yang boleh kes. ka kajya kajla yung Teman kena kes bila ki tu ki pulit yung ka yung tu ki jala ki laban hirap ni Henry tak jing to ke kadi yung nota ka nado ka arrest nado ka registration do kadi yung